Biraine picheyo chibwe abiratine nkoragana nonje nabataka umushahara nani strika ngwayije kapakinga rega kamazunadi aine byabere nabona azakorebo kubari abantu be akora ibintu byomba bamwe bakinga betinga n'umunda azakorebo gukora research bareba aho ari yomba tebe byo mu munda nkayi nakuya kanyuma y'ineza arugise yashanga y'abantu bari bavuza aza kuba controllinga kubatereza umukoza kwimbuka naho toramisho ashanga ikiri yamura sara usage ngo yabire mu ibisire umwana tekateka ngo mu rugire so nageza ku kureta b'amahurire sheri yona yija so kandi nyina benye bembire kintu eco so batwire bine mu kantu wako kugira ngo nyo wenshi na resira abantu bingi bona family ejo tukajataka inga kwita umwana ogwe abataka bajumirire kikorwe kibaru kugira ngo kibasa kubakiramo kutina tinisa abahagizi ba NRM itobshenyi turya abahagizi ba NRM turi nkaba Kampala abo kugira ngo nagiye nanzwire ngo fire nkeji nagiye na nyararikiriri icyo kuza kutugirisa bwoba nkabantu ba NRM itunsagumiza mu tukora NRM umuhandiki wa NRM abwa bushenyi Gilbert Rukoko yashaba bahirwe cyo kwegendeserezo kutambura na zekero kibire kintu cy'umunonga kandi tujumerera konkani nyenda kushoninga abavutwagire pikino twaza baheza tukabagambira kugira ngo eze pikini zikore imirimo ya pati kandi zino ubwire ubuze kwanza tamburiraho so abakina bapikigitu muribuka mu mugavugo muyi umunsi nko umuntu nobo oyinabinazo ba kandi reba kubagabire epicezi abangaba batekateka ngo zikaziri ishime kubanza zitwarwa satana characters of people so abantu abokize epicezi tubakamanyirwe konka itunga police uza kugezaho to making sure ngo twaronda abantu abokize epicezi then batwarwe umubuga z'amateka abantu abandi nibajyangwe nshonga y'iminyetero kusiba mu kihanga netera amatatu okurese njayi n'ibindi rengere ekene kikorwa cyo kubanza kubaho mu ihanga ariyo na kuyihe kibina cha NRM kihereza pikipiki ba Chairman gasha kwa Abraham Muganzi Muganda gacencu